Uyabona kubo bonke abantu abakhona emhlabeni right now, ayikho indoda ezikhalela njengale. Hayi ziyakhala. Yazi namhlanje bengimamele ubufakazi buka Witness K. uWitness K ke omunye wabantu abaziveze abaphamisa isandla ukuthi bazoza ngaphambili bezoletha obunye ubufakazi about uJulius Mkhwanazi. And so usisi ke uze ngaphambili ngokwestori sakhe uthi wadibana noMkhwanazi uJulius Mkhwanazi ngo-2022 and ekudibaneni kwabo later that year baqala bathandana and bathi mabethandana kula khona waqala wa-experiencer izinto engingathi mhlambe zahamba zadla i-relationship because uthi uMkhwanazi wabonakala ukuthi ungumuntu obroke, umuntu ongenamali because i-relationship ibifinancewa nguye most of the time. Bokuthi njalo uMkhwanazi uyavela uzocela imali, njalo uMkhwanazi uyavela uzocela imali kusisi lo. And manje basebenza bonke ke khona lapha ku-JMPD. So uthi usisi ke la yafika yakhona yangathi was when sekumela support nezingane zikaMkhwanazi. Now ukuyibuza nje phinde ngiyiphendula ukuthi inoba le mali uMkhwanazi ayiholayo because uMkhwanazi uhola I think above 80,000 a month uyisaphi. And uthi lo sisi kwahamba to a point yokuthi wabe uyakhathala kwayena wathi cha ubeka unyawo phansi manje ngeke asakwazi ukuthi angaqhubeka alokhu eyondlana noMkhwanazi. Now kune statement ku-Witness K asivezile esithi uMkhwanazi wacela ukuthi ambekele indlebe phansi ukuthi mhla ezwa ukuthi kwenzaka mhlambe indlela yokwenza imali iyatholakala amtshele. Ngempela ke uthi usisi lo iWitness K kwahamba isikhathi wa-infonywa informant yakhe, impimpi yakhe, niyabazi mozantu abasebenzela amaphoyisa abangaziwa ukuthi basebenzela amaphoyisa, ukuthi yaza ne-information ethi kukhona umfo endaweni ophethe amatshe and la matshe lawa ayadura, kona la matshe nje la esukwazi ukwa-accessa sonke, but amatshe ongathi uma uwathengisa uthole approximately 14 million ngawo. So uyabona nje ivela la matshe ukuthi ingakanani. So uMkhwanazi kwayinto engathi imvezela ama-goosebumps ke lento leyo uma usisi uWitness K emtshela ngalento le. So uMkhwanazi ke wawumuntu ohlala ebuza njalo ngalomuntu ukuthi angatholakala kanjani yonke lento le. Kwabonakala ukuthi uMkhwanazi uinterested la, uyawafuna la matshe, but ukuthi kanjani iplana lekavela until one day la seliyavela iplani elokuthi kuzomela kufakwe ingathi kuza amaphoyisa azomsearcha lo mfo. Ngempela ke uMkhwanazi eze nescheme sakhe ngalelo langa kufike iphoyisa ekuthiwa uMackenzie elumuntu wesifazana, I think kufike elinye iphoyisa ekuthiwa uStalls le so uMkhwanazi, uMackenzie, uStalls, then kube ngulo owesithathu ongayena owesine ongalona iphoyisa, then kuzoba usisi lo. But ke uthi badibana endaweni lapha ngase Rosebank bazama ukukhuluma ukuthi bazoyenza njani lento le. Ngempela ke iplani laphasa kwayiwa kulomfo and amatshe atholakala. Usisi ke uze weza nezithombe oyimadlanga commission ize nezithombe la ibonisa khona during that day kwenzeka yonke lanto leya. Ithombe ziyaveza bese gate-ini, ziyaveza bephakathi endlini, ziyaveza begqoke iuniform yamaphoyisa. And kuthiwa ke ngokutholakala kwalamatshe one of amatshe atholakala laphana imanganese and lenenye bayibiza ngokuthi sugar light. I'm not sure if spelling sayo ukuthi i-satellite or sugar light khona lapho.
and kuthiwa ke abiza boma 14 million mawuwathengisa. But kuthi uMkhwanazi ke manje yena akawathengisanga ngo 14 million. Wawathengisa ngo 100 and something, 110 I think. So basherelana, I think basherelana boma 20,000 or 22,000 lapho because babe u4. 5. So lo sisi ke manje usebuye usethene i-state witness because usencedisa iMadlanga Commission ukuthi kutholakale uMkhwanazi aboshwe. So iMadlanga Commission ke manje isilinda uMkhwanazi ukuthi makaphinde abuye azozikhulumela ukuthi uthini ngalama allegations alevelwe against yena. And usisi ngokukhuluma kwakhe ukuthi yena uyavuma ukuthi waye-involved kule crime, but into yamenza abe involved is because of uthando. Wayedungekile, wayengacabangi straight. Yingakho nje kuze kube manje ungumuntu oze ngaphambili because ingqondo yakhe isicabanga kahle. So nje uyabona ngiyayikhalela le ndoda yakwamkhwanazi. Ikakhulu ngikhalela izingane zayo ukuthi because okusobala ukuthi umsebenzi uphelile. And okusobala ukuthi ubhuti uzoyejela, ngazi ukuya kwakhe ejele ukuthi ngabe ama-pension wakhe nani kuzothathwa noma kuzosala kubonelelwa izingane okanjani. And njengoba ngimbuka mina uJulius Mkhwanazi uyinsizwa othi nje mawuyahlulela uyibheka, angiyazi ukwahlulela umuntu umjaje ngokumbuka ku wrong, but njengoba ngambuka njengensizwa ebuthakathaka, insizwa engakwazi ukuma enqumeni zayo iyodwa. Ngathi ungilo muntu othanda ukuthi aphile ngokwenzela abantu ama-favor na ngokuthi bamenzela ama-favor. And ngiyacabanga ukuthi it's one of the reasons why uJulius Mkhwanazi kulesimo kuso manje, because kuyabonakala ukuthi ungathothi nokuya kwakhe kwipower ukuthi azabe uchief phaphezulu, wangena mhlawumbe ukucabanga ngisho ukuthi kunjalo, wangena ngokuthi ayenzelwe ama-favor. So manje akakwazi ukuthi angenze izinto because ukoloda abantu abaningi. That's why kwakulula for abantu abanjengoKate Matala ukuthi bazithole sebesempilweni yakhe, because vele uma ngabe i-foundation yakho ingene i-wrong, kulula ukuthi ungazithola usudibana nezigebengu. That is why phela even ama-politician if wabheka most of the time kuhlale khona izigebengu eduze kwawo. Mina so far ayikho i-politician engiyaziyo engenayo umuntu onepast yobugebengu or osese onuka ngobugebengu. Akekho engimaziyo, akekho. Bonke kukhona lo oyisigebengu la eduze because i-foundation isuke isilimele, and ayikho into ongabe usuyayilindela kumuntu okanjalo. Ngiyayikhalela le ndoda, I don't want to lie.